اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. O жараткан ушул биздин ибадаттарыбызды кабыл кылгын. Ар бир ибадатты сен каалагандай кылыштыкка мүмкүнчүлүк берген. Жүрөктөрүбүздө болгон Алла жаман ойлорду чыгаргын Аллахым. Чыныгы ибадаттын акыйкатын Алла бизге сездиргин Аллахым. Риядан, уҗубтан, кибирден Алла бизди сактагын Аллахым. Көргөзмө ибадат кылыштан бизди кутултургун Аллахым. Чыныгы сен каалагандай ибадат кылыштыкка мүмкүнчүлүк бергин Аллахым. Ибадаттан акыйкатын Аллахым, рахатын сездиргин Аллахым. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга намазда акыйкатын билдиргендей бизге дагы билдиргин Аллахым. Бүгүнкү күндө биз Аллахым сен ыраазылык үчүн ибадат кыла албай калдык Аллахым. Алла, рия кылып кеттик Аллахым, ушул рияларыбызды кечиргин Аллахым. Ибадаттарыбызга Аллахым уҗуб кылып кеттик Аллахым. Уҗубтарыбызды кечиргин Аллахым. Биздин ибадаттарыбызды кемчиликтерин кечирип өзүң толуктап кабыл кылгын Аллахым. Ар бир амалды сен ыраазылык үчүн кылыштыкка мүмкүнчүлүк бергин Аллахым. Аллахым бүткүл аламдагы мусулмандарды Аллахым өзүң нажат бергин Аллахым. Мазлумдар, залымдарды колдон мазлум болгон мусулмандарга Аллахым өзүң кутулуу насип кылгын Аллахым. Kafir zalimlerin Allah'ım takdirde iman bolsa iman bergen, takdirde iman yok bolsa halak kılıp yok kılgın Allah'ım. Musulmandardı üstüm kılgın Allah'ım. Musulmandarga özünün maksatını düşündürgün Allah'ım. Musulmandarga ilim, bilim bergin Allah'ım. Bilimin hakikatini düşündürgün Allah'ım. Musulmanın prezentlerine Allah'ım iman, hidayet, intimaksılık, berekeli yaşıyor bergin Allah'ım. Kıyamatka çeyin kele turan urpaklarımıza iman, hidayet, intimaksılık nasip kılgın Allah'ım. Ulamaların başını biriktirgin Allah'ım. Ulamalarga intimaksılık nasip kılgın Allah'ım. Bütkül ümmetli başını biriktirgin Allah'ım. Altında orada yaşayan musulmanlar darajasıga жеткиздin bizge azırgı musulmanlar dağın Allah'ım. Kıyamatqa çeyin Allah'ım oşonday takva, sahabaların takvasından bizge dağın nasip kılgın Allah'ım. Musulmanın perzentlerine Allah'ım ilim nasip kılgın Allah'ım. Ya Allah'ım Kur'an'da özün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Rabbi zidni ilme deb dua kılın degensin ya Allah'ım. Bizge dağın ya Allah'ım ilim nasip kılın ya Allah'ım. Rabbi zidna ilme, Rabbi zidna ilme, Rabbi zidna ilme. Ya Allah'ım bizde to'ra yo'lga başlagın ya Allah'ım. Biz sebepte ya Allah'ım butkul alama hidayet nurunu çaçkın ya Allah'ım. İbadetlerimizni bir gana senin razılığın için kılışlıkka mümkünçülük bergin ya Allah'ım.
ujubdan, har qanday bir ibadatlar joyib kete turgan narsalardan qutuldirgin bizni ya Allah'ım. Bir gana sana ihlas qila turgan qullardan qilgin ya Allah'ım. İbadatlarımızga ihlas nasip qilgin ya Allah'ım. İbadatın haqiqatini nasip qilgin ya Allah'ım. Ya Allah'ım, Ramazan'da behuda narsalarni o'tkazib yubordik ya Allah'ım. Qadrini bilmedik ya Allah'ım, bizni kechirgin ya Allah'ım. Qolgan kunlarni ya Allah'ım qadrlab o'tkazishga mumkinchilik bergin ya Allah'ım. Ötken günlerde behuda ötközgənligimiz üçün keçirgin ya Allah'ım. Uşul az günde dağını ya Allah'ım qadrlab ötközüşdükdi. Jana to'liq menen bizge ya Allah'ım sıylıklarını nasip qilgin ya Allah'ım. Günölerimizni keçirgin ya Allah'ım. Peygamberimiz qarğagan qarğışığı bizni qaldırmagın ya Allah'ım. Günöden keçirilip taza bolup çıkışlık nasip qilgin ya Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. O jaratını şu hatmı Kur'an'da okuvatqanda ya Allah'ım. Kur'an özünün kelamullah'ında ya Allah'ım. Qata okuduk ya Allah'ım. Kebir yerini kaldırıp koyduk ya Allah'ım. Ataylağınımız yok ya Allah'ım. Biz insanlık kıldık ya Allah'ım. Özün toluqtab keçirip qabul qılgın ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Özün keçirgin bizni ya Allah'ım. Kalamullah'ını özün qalağanday oquşluqqa mümkünçülük bergin ya Allah'ım. Tura oquşluq nasip qılgın ya Allah'ım. İxlas menen oquşluq nasip qılgın ya Allah'ım. Allahümme ehdina ve ehdi bina ve cealna sebeben liman ihtada. Allahümme ehdina ve ehdi bina ve cealna sebeben liman ihtada. Allahümme estur avratina ve amin rawatina. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وجرتكم bizge uşu afu keçirmeni nasip qılgın ya Allah'ım. Kıyamatda bizde ya Allah'ım yüzümüzü jerge qaratbagın ya Allah'ım. Yüzümüzü jarık qılgın, afu degen keçirmeni keçirgin ya Allah'ım. Özgöçe afu degen keçirmeni keçirgin bizde ya Allah'ım. Özün janыңda bizdi uyaltırbagın ya Allah'ım. Bizni namayım amalımızdan ya Allah'ım. Zaman adatlarımızda ya Allah'ım. Öçürüp taşagın ya Allah'ım. Afu degen keçirmeni keçirgin bizde ya Allah'ım. Suraqsız beşke kirgizin ya Allah'ım. Sirat köprüsünü oңой ötközgin ya Allah'ım. Ömrümüzde ayağında la ilahe illallah kelimesini nasip qılgın ya Allah'ım. Ömrümüzde ayağa çin din menetiga qabul qılgın ya Allah'ım. Bütkül alamdagi musulmanlar darajasını kötergin ya Allah'ım. Kıyamatga çeyin kele turgan musulmanlar darajasını kötergin ya Allah'ım. Ötüp ketken musulmandardı ya Allah'ım öz merimine algın ya Allah'ım. Kabırlarını kenen qılgın ya Allah'ım. Kabırlarını nurga toldurgun ya Allah'ım. Bizni ötüp ketken ata-enelerimiz bizden razı qılgın ya Allah'ım. Uşul bizdin qılbatqan ibadatlarımızdan uşul bizge ya Allah'ım ustaz bolgan. Ata-enelik qılgan ya Allah'ım. Bütkül ötüp ketken musulmandardı ya Allah'ım öz merimine bölögün ya Allah'ım. Ata-enelerimizni keçirgin ya Allah'ım. Dirilerge iman, hidayet, berekeli yaşo bergin ya Allah'ım. Ya Allah'ım bizde uşul şagirdlerimizdi ya Allah'ım bütkül alamba din tarqata turgan musulmanlardan qılgın ya Allah'ım. Alimur ulamay rabbanilerden qılgın ya Allah'ım. Hidayatka sebepçi qılgın ya Allah'ım. Zalalatga sebepçi qılgın ya Allah'ım. Ulamalar ortasına intimaq nasip qılgın ya Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya Rahman.